ikintu cyose cyashiriweho umwana wacu Ahabu araduka aja gufungura. Tangura ubone waduze, tangura ubone uri kurakora ibyo utabashaga gukora, tangura ubone hari amatelefone yari yaragushize muri liste noire akubaza ngo utuye muri quartier, nuko Ahabu araduka. Kandi ntabwo yapfuye kuduga gusa, arangije kuduga yongeye kugufungura. Yesu arakora, nukuri arakora, nukutarasubizwa. Hari uruzi rw'ubugingo ruriko ruratemba muri kino kibanza. Ndasubiyemo, hari igihe c'impemburo muri kino gitondo. Umva, subiyemo, hari ihangiro ry'Imana ryo gutembesha igihe c'impemburo muri kino gitondo. Zala osi. Haleluya. Kaze Patri. Maze Eliya abarira Ahabu ati genda uduke, ufungure uhire kuko numva akariri k'imvura nyinshi. iyo kava. Yes. Eliya ngo abwira Ahabu ngo genda uduge ufungure uhire kuko iri joro numva akariri. Eliya abwira Ahabu ngo duga ufungure wuhire kuko hari icyo ndiko ndumva. Eliya abwiye wewe ngo duga, abo twari kumwe ku mugoroba ngo Eliya yababwiye ngo egera ngaha, egera. Hari abantu mumaze iminsi muri kure, egera koresere, yegere. Ubu naho abwiye Ahabu duga ufungure wuhire kuko mabazi duga ufungure wuhire kuko muri kino giterane uko waje si gusubira inyuma. Hari akantu mbonye uhora agize guca ayongera arazinga. Nta muntu afite pasiporo ngaha, pasiporo unafite pasiporo, apana karangamuntu, pasiporo. Umuntu azaye pasiporo urayifise iza, apana karangamuntu yo mu isomero no mu izone no mu ikomine, pasiporo. Nta sepejere ntirimo yayimpaye. Mbaba witwa Mbabazi, irindi Patrick. Wewe witwa, izina ryawe witwa Mbabazi Patrick. Amen.
gushoboza tagufite ntacyo nari kwimarira tagufite ibyo mfite byose ibyo mfite byose ibyo mfite byose ibyo mfite byose wanyeretse ineza 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 wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye kora mu mufuko Padiri, kora no mu mifuko y'inyuma. Yanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza ihambaye yanyeretse ineza yanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye ngo impemu z'igisekuru n'igisekuruza Imana ikogesheje amaraso yayo. Patiri nawe urabizi hari igihe umenga ugiye kwakira mugabo ukarindira ukabura. Yanyeretse ineza ufise umuhigo yuko ata muntu avuka iwanyu atoshika kure. Ibyo byakoze ku mutima w'Imana. Hagera n'igihe ukumva ufise ipfunwe kumva nta kintu uri kurakora kigaragara kugira ngo uzamure abari inyuma yawe. Yanyeretse ineza yanyeretse ineza ineza uyo mutima n'umutima w'Imana. Mu kintu ca mbere Imana yanka egoisme. Niyo usenga uvuga jewe, iyo sengesho nta nyungu y'Imana ririmo. Ariko iyo usenga kaba ngo ma iyo utunze urutoki hariya Imana igutunga intoki zisigaye kuri wowe. Ngo iryo sengesho ryakoze ku mutima w'Imana. Hari ahantu n'igicapu ufise c'umuryango wamuvuga ngo Mana wongirira neza, ufite na liste n'ingene bitondetse n'akano kuri ibi n'ikintu ca mbere kikubabaza n'igihe ubonye message barungitse dollars zivakaya zifere bonda ndakasiva. Kandi umva igitangaje umuryango wawe bakugirira icizere kitagira uko kingana. Icya kabiri niyo bagize ingorane uri mu bantu ba mbere bazimenye ubwa mbere. Mbonye umama musaza uvuga ngo banza mubibwire Patrick. Iryo jambo iyo rigushikiriye ntube kugira icyo ukora. Gihe kenshi bibabaza umutima wawe. Zole osiva. Ndetse na kenshi ukunda bango mbega Mana kubera iki kintu gitumbereje mu maso yanje ntari bugira icyo nkora.
ubwa mbere nabwigibesha oya icya kabiri gira imbabazi icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo iri kurigira imyaka ibihumbi we ubona umukobwa wubaha Imana we uje wirinda kumuvogera we tamuvumba burya wamufata burya na kuko nubigerageje wese mwana nawe iminsi yaje izakusa we iminsi yaje iza ayi iminsi we iminsi yaje iza baba we iminsi we iminsi yaje iminsi we iminsi yaje izakusa haleluya mabasa haleluya tuzamura ibiganza by'Imana icyubahiro zamura amaboko aheke haleluya soma Patri ariko iraha nuko Ahabu araduga Ahabu tugarutse hahandi twatangurira kumvira aje gufungura naho tugarutse umvise tugarutse aho twahereye kumvira nuko Ahabu mukozi w'Imana sinkuzi ariko hari urugendo kameze nk'agacu gato ariko kagiye kubyara imvura nyinshi kandi hari inzira nyinshi abantu bagiye bagutoza ukumva mwe mu Imana ntimwemezanya nayo ntabwo uzi ukunda inzira z'ibinywabi arakunda guca ahagororotse akunda no kurya ibisengeye ariko mbaba ndi kubona uvuzanye na zungu numvise ngo zungu uwo muntu arabaho acuranga yitwa zungu ari muri Amerika numvise ngo zungu mbonye uririmba ugucurangira ari zungu maze Ahabu araduka numvise ngo nzungu nkabona intoke kuri keyboard hariya nkumva ijwi rimbwira ngo nzungu ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ugoroba ariko Mana we waraturengeye wewe wakuye wisoni umvise gusenga kwaje mu bihe bikwiriye wampaye icyo nasanze Yesu we rukuri arakora nubwo utasubizwa tuza kukumutira Yesu atuye inyuma aruta nubwibire yahinduka we n'ibimukoraho Yesu arakora Ahabu aratuka aje gufungura ngo munsi y'ijuru ikintu cyose cyashiriweho umwanya wacu nsubiyemo munsi y'ijuru ku bantu bariko bumvira uhoraho muri kino giterane munsi y'ijuru
ikintu cyose cyashiriweho umwana wacu Ahabu araduka aja gufungura. Tangura ubone waduze, tangura ubone uri kurakora ibyo utabashaga gukora, tangura ubone hari amatelefone yari yaragushize muri liste noire akubaza ngo utuye muri quartier, nuko Ahabu araduka. Kandi ntabwo yapfuye kuduga gusa, arangije kuduga yongeye kugufungura. Yesu arakora, nukuri arakora, nukutarasubizwa tuza kukumutima. Yesu arakora, numukozi umuhanga. Yesu arakora, inyoni zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Inyoni zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma uza imbere ya gitizeye. Saguha umugisha, kogera umugisha, uhindura umugisha, uzareba. Haleluya, haleluya. Mama ngo nta ndwara zo muri Egiputa, wowe haguruka, wowe nta ndwara zo muri Egiputa zizotumbera ingoro yawe. Glycemie, hypertension, nta ndwara zo muri Egiputa zizotumbera ihema ryawe. Hari n'igihe wumva ibimenyetso ukagira ubwoba, kuva umengo wo kwipima cyangwa ukajya kwipimisha, ariko nta ndwara zo muri Egiputa zizotumbera ihema ryawe. Ahabu araduka. Amen. Ndabwira Ahabu waje mu giterane, imenyereze kuduka. Iyo Karuvari, iyo Karuvari, iyo Karuvari, iyo Karuvari. hari abantu bakoze ibyo bashoboye byose ngo ntuduke, ariko Ahabu araduka. Hari abantu baguteza iminsi ngo ntuduke, ariko Eliya abwira Ahabu kuduka, kandi Ahabu yongera araduka. Hari abantu bagushingiye uburimbi, babikoresha n'amajambo, ariko Eliya abwira Ahabu kuduka, Ahabu yongera araduka. Ndabwira Ahabu uyu mugoroba, duka. Amasezerano, kwizera, kwatura, kwitega, funguzo zitatu z'amasezerano. Kwizera, Ahabu duka. Kwatura, Ahabu vyature. Kwitega, tangura witware nk'uwaduze. Kumusaraba nakuye indirimbo, nagezeyo mpindurirwa aronse umuzigo wanje. Ndawurose yamitwarira kwawe, nabonyeyo rwa rwandiko rw'inzira. Ahabu araduka, runyinjiza muri rwa rurembo. Kaze mukozi. Imiryango yarugurutse, nagabanye kuri ya migisha,
naroseo rwagwandiko rw'inzira runyishiza muri rwa rurembo imiryango yarugurutseyo nagabaye kuri abirisha wa musozi kera warishaga wawugezeho yari kivume nageze umutima uratsindwa hamidukira imbabazi Gorigota kera warishaga wawugezeho yari kivume nageze umutima uratsindwa hamidukira imbabazi nemera maze nditaba Ahabu aratunga navanyeyo rwagwandiko rw'inzira runyishiza muri rwa rurembo imiryango yarugurutse ayiyo nagabanye kuriya abisha Dio Mana yaje ni iki gituma wiganyira ukaba wihebye mu mutima wawe sikubw'igiyamana wabayeho ni kubw'umugambi w'Imana data shikamushira amanga izakuzigama mukizimibaba imiruho y'isi iyakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye iyakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye iyakoze biriya izakora n'ibindi ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane tugire gutya humura witinya imbaraga z'Imana zirakomeye iyo urugamba z'uwawe icecekere iza kurwanirira iyabanye na Gideyoni iyabanye na Daniyeli iyabanye na Shaduraka iyo irakomeye iyabanye we iyabanye tugire gutya haleluya Dio ariko mana we Mana we waraturengeye dusubije amaso inyuma twibutse y'amajoro dusubije amaso inyuma twibutse cya gisuzuguriro dusubije amaso inyuma twibutse y'amadeni dusubije amaso inyuma twibutse y'amarira dusubije amaso inyuma erega mana we waraturengeye Eliya abwira Ahabu yongera araduka iki ni igikorane cyo kuzamuka tuva kuri levo tuja ku yindi wamaze igihe bagucinyije wamaze igihe uri munsi y'igitanda wamaze igihe nta jambo
wamaze igihe umengo niyo hageze kuvuga hovuga abandi, wamaze igihe atamuvugiza kuvugira, wamaze igihe niyo hageze kwibukwa bibukwa ahandi. Ariko Eliya abwira Ahabu kuduga, Ahabu araduga. Bose babireba tuzoshima Imana, bose babireba icyubahiro cyawe kireba, tuzavuza impundu bose babireba igaragazo sikarande kandi sinumurage ubabona sikarande kandi z'umugabane wagabanye ibyago bikokame muri umani kizuta ayo warize wayabuzwa. Ahabu araduga. Muhe mikrofone. Umva nuko nyene biri bugende mpaka isaha bampaye irangiye. Turaduga mpaka dushitse iyo tusha. Nta nubwo n'umurongo turaduga. Ahabu agira araduga. Eliya nawe Kandi ntabwo yiduganye, yaduze. Eliya amubwiye kuduga. Bariko barosa ikimazi, yababwiye ngo bamwegere. Bamaze kumwegera, Imana itibura umuriro. Hari ibanga mu kumvira. Kaze Patrick. Eliya nawe araduka. Ahabu yaraduze na Eliya araduka. Erega ntabwo ari umugisha wawe wenyine, nuduga hari abo muzoduga. Aja ku mpinga y'umusozi Karumeli. Aja he? Ku mpinga y'umusozi Karumeli. Turi he? Karumeli. Turi Karumeli. Twaduze. Aja ku mpinga y'umusozi Karumeli. Karumeli. Arunama. Ashika hasi. Umva. Ngufite irindi tangazo. Shika hasi. Arunama ashika hasi. Abandi muri hana Patrick unama. Nimwabyumvise ko ari ukumvira? Unama.